Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Ang karoon ng atong isgutan is about addition and subtraction of fractions. Naon sana? No? Okay, so pasalahong background kay tugnaw dating kanang hangin-hangin ka adyo no, na napoy 101. Okay, so karon mag-add ta og mag-subtract og mga fractions, no? So di ba naon tay klase-klaseng fractions? We have the similar fractions, the dissimilar fractions og kining mga mixed numbers. So ato explain karon kung saan na to pag-add ug unsaon na to pag-subtract og mga fractions. So una ta ni similar fractions, no? Unsa man na to pag-add or pag-subtract og mga similar fractions. But first, unsa man ang similar fractions? So, yung similar fractions, mo ni mga fractions nga na ay pareho og denominator, sa di na kamao. Pareha ang denominator. For example, kibali ha. For example, we have 1/5, 3/5, we have 2/5 kana. These are similar fractions nga naman tungod kay pare-pareha ang ilang mga denominator. So may denominator kining naa sa ubos, okay? May denominator down, d down, okay? Ubos. So basta pare-pareha nga ni ang mga denominator sa fraction or sa mga fractions, gitawag na sila og similar fractions. So karon atong mahibaw-an og unsaon nato pag-add og mga similar fractions ug unsaon nato pag-subtract, okay? So una ta example. Okay, we have here 1/5 plus 2/5. Okay. So, kung mag-add ta og similar fractions, no, since pareha ang ubos, ang atong buhaton is ato rang kopyahon. Okay, copy the denominator. So, copy. Then, atong i-add ang ibabaw. Okay, so 1 plus 2. So, that is 3/5. Okay, so ina na ra. Okay, so another example. For example, natay 5/21 plus 3/21. So, same nga process. Since similar fractions, parihang ubos, copy ra. So, 21. Then, i-add po nato ring ibabaw. So, 5 plus 3. That is, 8. So, 8/21. So, ina na ra. Okay? Okay, that is addition sa similar fractions. Well, what if madto ta og subtraction so mag-minus ta? So, same ra nga process pero minus na. For example, kibali. We have 6/7 minus 2/7. So, since pareha ang ilawom, no? So, just copy the denominator 7. Then, since subtraction man, so subtract the numerator. So, 6 minus 2, that is 4/7. Okay? So, another example ta. 8/15 kibali minus 4/15. So, same nga process. Copy the denominator, which is 15, and subtract the numerator, which is 8 ug 4. So, 8 minus 4. So, this is going to be 4/15. Okay? So, inanara, that is how we subtract or we add mga similar fractions. Okay? So, what if pud dissimilar fractions? So, unsa man ang dissimilar fractions? May dissimilar fractions, mao ning mga fractions nga lain-lain pud ang denominator. Okay? Pasabot, lain-lain ang idyang ilawom kibali. For example, 1/3. Ja, we have 1/2. Ay, 1/2 kung sa tug suwat ni. 1/2. Ja, we have 4/5. So, these are the similar fractions. Nga naman, tungod kay lain-lain ang ilang denominator, which is ang ubos, di ba? 3, 2, 5, lain-lain. That is similar or dissimilar fraction. So, kung saan po nato pag-add o pag-subtract kung lain-lain ang ubos. Okay? So ta. For example, kibali, let's have 2/5 plus 1/4. Kana kibali. Okay? So, unsa atong unang buhaton? Ang atong unang buhaton is atong pangitao ng ilang least common multiple or ang kaning gitawag nato og LCM. So, unsa man din ning LCM? Ang LCM is kung unsa kibali ang pinakagamay nga number nga mo result kung ato i-multiply ning mga kining 5 ug 4. Okay? So, para mas masabtan nato ato minani uno, okay ha? 5. So, di ba 5, 10, 15,
15, 20. Saan ni? 20, 25. Dahil ang takotob. And then 4, 8, to ato ra kibaling ipang kuan ang ijang mga kuan. Isa murag mag-recite sa multiplication table. 12 sunod. 16 sunod 20. So kung unsay pareho nila nga number nga magawas, mao nay ilang LCM. Okay? So that is 20, di ba? So dapat ang ilang LCM is 20. Okay, pasabot ang ila pong LCD 20. Puno sa mga LCD, that is the least common denominator. So mo kibay nay pareho nila nga denominator. So ang mahitabuan ni since 20 ang ijang least common denominator, ato isuwat 20 no. Sunod nga tong buhaton. Si 20, mag-change tag number kay murag libog na ni. Atong i-divide. I-divide ha ni 5. Okay, so 20 divided by 5 pila man? That is 4. Ikahumatog divide ni 5, ang result ato na pong i-multiply sa ibabaw. So 20 divided by 5 equals 4 times 2, that is 8. So sa aso ni paluning uban. So that is 8. Kaya diba 20 divided by 5, 4 times 2, 8. Then plus, copy plus, kay plus man eh, diba? Plus. Sunod, same nga process. 20 pero din hinaputas usa. No. 20 divided by 4 times 1. Okay, so 20 divided by 4, pila man na? That is 4. 5 times 1. So 5 pod. No. So pasabot ana, pwede na ta mag-plus. 'Di ba? So 8 plus 5, that is pila man na? That is 13. Then over 20. Okay? So ina na ara. So what if pod subtraction? So same na gyapon nga process, kalain naman is minus naman. Okay, so let's have 2. Uy, namuyulit naman itong color. Let's have 2 over 3 or 2/3 minus 1/2. So same nga paagi no ato pangitao ng LC. Uy, buing na. Sorry ka adjo, di jo kalikasan lagi kay cellphone mo gagamit lagi. LCM. So sa to papangitang LCM na ning duha ha, kanang 3 ug 2. So ato rang giba i-recite ang multiplication table. 3, 6, 9, 12. Dinhi 2, 4, 6, 8. So ang number nga common nila mo na ila least common multiple. So 6. So 6 man ang ilang least common multiple, pasabot ang ila pong least common denominator is 6 pod. Di ba? So right, 3, 6. So same nga process. 6 divided by 3. Okay? Times 2. Balik. Si 6 atong i-divide ni 3. Pila man? This is 2. Diba? Then, ato na pong i-times na pod ni 2. So that is pila man? 4. So 4. Wait, okay. So 4. Then minus man, so copy minus. Di na pod ta. So 6 divided by 2 times 1. Okay, so 6 divided by 2, pila man? That is 3. No, times 1, so 3 gihapon. So, unsa man 3? 4 minus 3 over 6. So, pwede na tamo minus. So, 4 minus 3, this is 1 over 6. So, the final answer is 1/6. Okay? So, inana po o mag-subtract po taog dissimilar nga mga fractions. Same nga process. Okay? Okay, so next adto ta sa katulo, which is mixed fractions. So, unsa puning or mixed numbers? Unsa man puning mixed numbers? So, ang mixed numbers, sagol na from the word mix.
no? So may sagol na kuya. Naanay whole number na napoy fraction. For example, kibali. So may color white ba? O white today. For example, kibali ha 1 and 1/2. So kana kibali na ay whole number unja na apoy fraction. Okay? Example pa be, we have kining mga 2 and 3/5. Kanang mga inaning nga mga naong. We have 4 and 5/6. O kanang mga inana, that is mixed numbers. Okay? Unsaon po nato pag add, unsaon po nato pag subtract nini nga mga numbers. So importante pud nga makahibaw ta og unsaon nato pag add ug unsaon pag subtract ang mga similar fractions ug mga dissimilar fractions kay makatabang na sila para makahibaw ta ug unsaon pag add ug pag subtract ang mga mixed numbers. Okay? Kay murag combine naman ni kibali. Okay, so example ta. Let's have sa 2 and 3/4 atong i-plus ni 1 and 2/3. Kana ha. Okay, so atong buhaton maghimo ta diri og kuan. So ang atong una natong buhaton is atong i-add ang kining mga whole number, kining mga nag-inusara kanang mga single. Ha, mga single ano. Mga single, mga unsa na, mga way uyab. So ato unahon, grabe si ka kuya. Ato unahon og add kining mga nag-inusara. Okay? So di natin ibutang 2 plus 1. No, so this is 3 automatic. Sunod is kini na pong duha atong pariso ning mga naay uyab. Kini. Okay? Ito la parison. So that is 3/4 plus 2/3. Ang pangutana, maka-plus ba tanan nila largong duha? Kini. Di ba di no nga naman tungod kay lain-lain man sila og ubos. Dissimilar fractions man sila, so dapat atong pangitaon ng ilang LCM o ilang LCD. So mobalik kas katong process gaina. Okay? So atong pangitaon ang LCM o LCD na ning duha. Ni 4 ug ni 3. So 4 8, 12, 16 diri 3, 6, 9, 12. So kita na 12 ang ilang LCM. Pasabot 12 po ang ilang LCD, di ba? Okay, so wait pa. So 12 ang ilang LCD. 12. So 12 divided by 4 times 3. Pila man na? 12 divided by 4, that is 3. Times 3, that is 9, no? Then plus 12 na pod divided by 3, that is 4. Times 2, that is 8. So this is 1 over 12. Ay, sorry. Ngano ko man gi-minus. No, di ba? Malipat sa Kuya Chong. Sorry ka, Adjo. This is 17 over 12. Sorry ka, Adjo. So, pasabot, the answer here is din he is 17 over 12. Di ba? Okay, so ato sa padon ka rin bigay. Ato sa limpyuhan ang kalibutan. Pero dito bag ano, this is 17 over 12. Nalipat si Kuya. Sorry. 17 over 12. Kana no? Ang pangutana, okay ra ba og inani? 17 over 12? Mas dako man ang ibabaw kumpara sa ubos. Ang tawag ana is that is improper fraction. Dapat man mas gamay ang ibabaw or mas dako ang ubos kaysa ibabaw. So dapat ato sa ning i-divide kini. So si 17 ato sa i-divide ni 12 para kibali mas gamay ang ibabaw kumpara sa dako kay 17 man 12. Okay, so ato sa i-divide. Okay, so mag-divide sa ta. 17 divided by 12, pila man ni? This is 1. By the way, lahi sa style pag-divide ha. So pila ito ba? This is 5. So, ang kining remainder, ibabaw, kining the skilled, maoy, ubos.
So, ang answer na is 1 and 5, 12. Okay? 1 and 5, 12. So, pasabot. Okay, this is 1 and 5, 12. Timan 1 and 5, 12. 1, umwagi yung bulpin. 1 and 5, 12. Ja, copy ka na. 3. 3. So, ang nahibilin is 3 na laman. 3, unja, 1 and 5, 12. So, ato na po na i-plus sila. So, 3 plus 1 and 5, 12. Sa'yo na nakaadyo. Ato na ning i-plus ning duha. Kaya na nag-inusara. So, that is 4 and 5, 12. So, mo na ijang final answer. 4 and 5, 12. Okay? Okay. So, that is addition. What if pod subtraction? So, same ra nga process. Okay? Pero, subtraction naman. Okay, for example, we have 7 and 1/2 minus 1 and 1/3 kibale. Kana. Okay, so, same nga process, no? So, ato i-plus, plus, minus, minus. Atong i-minus, ug na ring mga nag-inusara. So, 7 minus 1. So, this is 6, di ba? Sunod is kini na pong mga mga uyab kini 1/2 ug 1/3 mo na po ato i-minus. So 1/2 pink man atong ballpen. So 1/2 ug 1/3 minus 1/3 kana no. So again, since lahi-lahi sila og mga denominator 2 unja 3 dissimilar fraction man sila, so dapat di na maka-minus nila no. Ato sang pangitaon ng ilang LCM o ilang LCD. So same kuno same way gaina. So ato pangitaon lang LCM o ilang LCD. So pangita 2 4 6. Ang ila 3 6. So 6. Diba? So 6 dahil ilang LCM. Pasabot ng ilang LCD 6 pod. So, this is 6. No? Okay. So, 6 divided by 2, 3. Times 1 is 3 pod. Minus, kaya minus sa ikalimte. Sunod. 6. Mag-change tag color para maklaro. 6 divided by 3, 2. Times 1, 2. So, 3 minus 2. So, this is pwede na ito sila i-minus. This is 1/6. Diba? Okay. So, pasabot 1/6 na diha. Ato sa padon sila kay padon ang mga sagbot sa katilingban. This is 1/6. 1/6. So, pwede na ito iusa. This is, ang final answer na ni is 6 and 1/6. Kaya wala may sagabala ino. Diba? Okay, so that is inara siya ining mag-add ta ug mag-subtract ta og fractions. We have the similar fractions, the dissimilar fractions, and the mixed numbers. So I guess that's all for now. Thanks for watching. This is Kuya Chong. Of course, kaya hindumi. Kapusun ka, I give up, haway ra. Ay pagkunaon di ka kamao, paningkamot, pagtuon, i-give imong best, of course, pag pray. This is Kuya Chong. Bye-bye.